Yasibingelele eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu eNyakatho emagumbini amane omhlaba. Yabingelela inxushi ephuza kwezindi izizibo ephisa sabungcola. Bathi nogwatshe ezikhundla wakhe elethe empilo ubunqweni ejubane. Himbo kodwa ntshamba kodwa magayisi phozana ngoJohn Mfene. Bathi baba kaBarbara Bhabha isipo wesendiya baba kaJessica intombi yomlungu. Bathi isipo wesebhunu bafowethu ngisemfuleni lapho engikhona khona. Umfula indawo enamandla. Ngifuna ukuzokhuluma nomuntu othi into zakhe ezivalekile. Lalela mntana sekhaya. Musu ugijimela ezithwaleni. Uthi uyothwala. Mhlawumbe ngenzeka waphehlelwa amanzi amnyama. Kungenzeka into zakho zavalwa. Kungenzeka uloyiwe kunezilwane ezikwembethe emzimbeni wakho. Kodwa masikule ndawo esemva kwami yila esikwazi khona ukuzoqaqa amafindo sikhuphule konke ukungcola emzimbeni. Sicele kulamathongo esihamba nawo ngoba simbethwe sihamba nabantu abadala sihamba nokhokho omkhulu bethu esithi masifika endawo siphahla sicela kubo bese beyasizwa engakucela khona mntana sekhaya sikhonela lokho ukuthi kuncede musu ukujaha indlela esheshayo wena bekezela mntana sekhaya sizokufaka emanzini uhlanjulule ugezwe ubone izinto zakho ngayivuleke ngiyaphinda ngiyasho ngasho no last time ngathi mina umuntu uyakwazi ukuphakama ngaphandle kwesithwalo woza kithi sikufake emanzini sikuhlambulule kungenzeka unesikweletu samanzi udinga ukungena emanzini sondela woza kithi sikuxhumanise nento yakhe yasemanzini into zakho izokhanya kunomuntu osekhaya wahamba othwasa kodwa akwazi ukungena emanzini akwazi uhamba amanzi every time uthi mawuye emanzini ufike ume ngaphandle kwamanzi uthelwe ngamanzi ngaphandle lalela mntana sekhaya ase uhlangane nathi usondele sikwazi ukufaka emanzini siqhumasela into yakho uyobona inhlanhla yovuleka ngale kokuthwala kuzokuthiwa uthwele ungathwele ngoba sewuqondanise leli dlozi lakho lasemanzini nawe naba into eyodwa bese ziyenzeka izinto ubaba kaBarbara Bhabha lo baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipo sephunu mntana sekhaya umuntu uyakwazi ukuphumelela ngamanzi ewodwa amanzi ayaphilisa amanzi ayisibusiso kumuntu ngiyacela ngane yakwethu njoba ngichaza ngisho ukuthi kukhona lapho ngidlala khona okungena khona igqolo kukhona lapho kungena khona amanzi mase sikule ndawo siyashintsha nokushintsha sibe ngabanye abantu ngoba sesisendaweni engcwele yila esikwazi ukuxhumana khona kahle namathonga kithi ngiyacela mntana sekhaya ungayibukeli phansi ithonga lakho likwembathisile amandla sikholela khona ukuzokusiza inamba yami engitholakala kuyo ngibafowethu ngokuhlala ngiseGoli eSprings inamba yami ithi 067 7199 258 ngiyabonga kakhulu nansi yavela futhi lapha ezantsi inamba yami ungifonele mawunembuzo ubuze ungabuza noma ngabe yini uNkulunkulu akubusise sithi bye.